Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Tennis Sky Empire. Nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora, nawe bikugendekere gutyo. Ikirenze kuri ibyo Imana iguha umugisha, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warashyize subscribe yawe kuri Tennis Sky Empire. Yes, nk'ibisanzwe Tennis Sky Empire yemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye ndetse n'ibikorwa byabo biba byaratumye bamenyekana bakagera ku rwego rwo kwitwa abasitari, haba mu buzima, muri politike, mu myemerere ndetse no mu burezi ndetse no mu myidagaduro, hose tukagerayo uko amakuru agiye aboneka. Ni kuri iyo mpamvu twanyarukiye muri sinema nyarwanda tukabazanira uno mugabo ukunzwe n'abatari bakeya kubera ubuhanga n'ubushobozi bwo gukina filime zigakundwa n'abatari bakeya. Akaba yaramenyekanye ku izina rya Kanimba. Kanimba ni muntu ki? Kanimba amakuru ari kumuvugwaho ni bwoko ki? Nkundira rero ngo usabe wowe utari wabasha gukora subscribe, ubanze ukore subscribe ushyireho n'iyo nzogera notification kugira ngo uzajye ugezwaho amakuru ya Tennis Sky Empire uko buri gihe iyashyizeho uyabone mu ba mbere. Urakoze cyane kuba umaze kubikora, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warashyize itafari ryawe rya subscribe kuri Tennis Sky Empire. Imana izabiguhembere. Kanimba nk'uko twabibabwiye kandi munabizi cyane, ni umugabo ukunzwe n'abatari bakeya kubera ubuhanga bwo gukina muri filime. Kanimba yamenyekanye ku izina rya Kanimba ariko ntabwo ari ryo zina ryiwe yiswe n'ababyeyi. Wakwibaza ngo amazina yiswe n'ababyeyi ni ayahe? Ayo nta yandi rero, ni amazina ariyo yayakuye Mazimaka Wilson. Akaba ariyo mazina ari mu ndangamuntu yiwe, akaba ariyo mazina azwi muri leta, ariko akaba yarakoresheje muri filime izina rya Kanimba ndetse rikamuha izina rindi rikomeye cyane. Umuntu uwo ari we wese uvuze Wilson ntabwo ashobora kuryumva, ariko iyo uvuze Kanimba, umuntu ukurikira filime nyarwanda uwo ari we wese amenya uno mugabo uwo ari we. Iri zina nta handi ryaturutse muri filime yakunzwe n'abatari bakeya guhera filime yakinnyemo bwa mbere igitangira, iyo nta yindi ni Bamenya series, aho akina ari boss wa Bamenya, akabikora neza bikahesha amahirwe y'uko iyi filime ikundwa n'abatari bakeya kubera uyu mugabo ndetse n'abandi bakinnyi bari kuyikinamo bazi gukina bafite ubuhanga buhanitse. Ntabwo ari n'iyo filime yonyine gusa yakinnyemo, kuko afite izindi filime nyinshi agenda akinamo zigiye zitandukanye kandi zose zikurikirwa n'abatari bakeya. Uyu mugabo akaba ari icyamamare cyane kubera ubuhanga bwiwe bwo gukina filime. Wakwibaza ngo uyu mugabo amakuru ari kumuvugwaho kuri uno munsi ni makuru bwoko ki? Mbere yo kugira ngo tugere ku makuru nyamukuru ari kuvugwa kuri uno mugabo, nkundira nkwisabire wowe ubashije gufungura ino video kandi nanagushimira kuba ukigejeje aya masaha ukiri kureba iyi video. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, Imana iguha umugisha, kandi niba waramaze gukora subscribe, Imana nawe iguha umugisha. Niba nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora, Imana iguha umugisha, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 2024 niho uno musore yapostinze ifoto kuri Instagram agaragaza igikomere gikomeye cyane mu isura. Arangije hepfo ahita yandikaho amagambo akomeye cyane ashimira Uwiteka, avuga ngo warakoze Mana, tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2024 kuba warandinze impanuka. Murabizi amezi ya mbere y'umwaka abantu benshi ubwo baba bihugiyeho bari kwinjoyenga, bamwe bagenda batuvamo mu mpanuka zigiye zitandukanye, ariko uyu musore nubwo yakoze impanuka akaba ari kuvugwa yuko yatangiye kugaruka mu buzima busanzwe, aho ari kugenda yoroherwa mo gake gake. Muramuzi uyu musore wanyu akunzwe n'abatari bakeya kubwe ubuhanga bwe buhanitse mu gukina filime, ndetse akaba akunzwe n'abatari bakeya kubw'impano yiwe. Wahita wibaza ngo uyu musore kuba yarakoze impanuka bizatuma asubira mu murongo muzima nk'uko byari bisanzwe. Uko abyitangariza, atangaza yuko uko byagenda uko ariko kose impano imurimo kandi Imana yamurokoye hari icyo akibashije gukora.
umurimo wiwe nk'uko asanzwe awukora ndetse akanarushaho, kuko impamvu Imana yamusigaje avuga yuko hari icyo yakagombye kuba yarakoze atari yakora, akaba ariyo mpamvu rero agomba kugaruka afite imbaraga nk'ibisanzwe agakina filime zigakundwa nk'ibisanzwe. Nkundira nkwisabire wowe utari wabasha gukora subscribe kuri Ten Sky Empire, kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera ya notification. Niba umaze kubikora Imana niguha umugisha, kuko n'igikorwa cy'agaciro gakomeye cyane ubashije gukorera Ten Sky Empire. Imana iguha umugisha urenze uko twebwe twabigutekerereza. Murabizi yuko mu mpera z'umwaka ubwo abandi baba bari guserebura basoza umwaka, nibwo hakunda kuba impanuka zigiye zitandukanye. Ni kuri uyu nguyu uno musore wacu rero ukunzwe n'abatari bakeya kubera ubuhanga buhanitse mu gukina filime, nibwo yakoze impanuka ubwo yari ari kuva kwizihiza gusoza umwaka wa 2023 yinjira mu mwaka wa 2024 ku itariki 7, ubwo yari ari kumwe n'abandi basohokeye ahantu we atabashije kuvuga. Nibwo baje bagakorera impanuka bageze mu mujyi wa Kigali, ariko Imana ikamurokora akaba akiriho, akaba abishimira Imana yuko yamurinze kuba yakitaba Imana, ndetse akaba agihumeka, akaba ari no koroherwa, akaba ari ibihe bitoya bisigaye akagaruka mu mwuga nk'ibisanzwe, akagaruka mu buzima busanzwe. Abakinnyi batari bakeya nabo bakomeje kugenda bamufata mu mugongo. Murabona nk'uyu Soreye we yitangarije yuko amukumbuye rwose kongera kumubona bari gukinana, kandi amuri inyuma rwose, kandi agakomeza anamwihanganisha ati rwose gutegereje igihe icyo ari cyo cyose uzazira uzaze rwose, turagukumbuye, ndetse n'abandi batari bakeya. Ariko nubwo biba bimeze gutyo, abantu benshi bakunze kuvuga ngo ese aba bantu baba bakundana? Nubwo bari bo bose, iyo ubabajije ngo ese ibi bintu tubonamo postinga byaba bishyira ku rukundo, mushobora kuba mukundana bya nyabyo inyuma ya filime? Buri uwo ari we wese arabyitakana, ariko mu maso y'ababireba uba ushobora gusanga ari byo 100%. Niba ari byo reka tubitege amaso, tuzagenda tubibona. Muramubona umusore wacu rwose isura yarangiritse, ariko ari kugenda agarukamo atora agatege. Mu minsi mikeya turongera tumubone muri filime zigiye zitandukanye agenda akinamo, kuko akunzwe n'abatari bakeya kubera ubuhanga n'ubushobozi bwo kuzikina neza zigakundwa n'abatari bakeya. Nabamenya nawe nuko rwose yunzemo aramubwira ati urwara ubukira musore wanjye, kandi urakumbuwe, turagutegereje, gira urwara ubukira rwose, tukuri inyuma rwose, ugire kwihangana. Ndagushimira wowe twatangiranye kuva kuri ino video itangira kugeza iki gihe aho igeze aha ngaha. Imana iguhe umugisha, kandi niba warabashije no gukora subscribe ugakora no kuri iyo nzogera notification, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Nawe Imana iguhe umugisha kuba warashyize subscribe kuri Ten Sky Empire. Imana izajya ibiguhera umugisha kandi ukomeye cyane. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha kuba wakurikiye Ten Sky Empire, kandi ngusaba guhora uyikurikirana umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Uwo nta wundi yari Uwayisenga Didier kuri Ten Sky Empire. Kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera kugira ati tuzajye tubana mu nkuru Ten Sky Empire ibagezaho umunsi ku munsi. Ciao.